vanoi hin in song kisa ahilole leng in pi ka hepoi kulpi in ham ahilole hlan muna manding ahilole mihim khat het jing nadinga kisado ti ho za chom chom lamdang ta ta aumin hi chi hola achun Taj Mahal jong hi khat hi a hi in thupi ta ta kisadim senin zong le Taj Mahal banga athopi le kidang chule amin thang hi atam be se kit pui ni hi Taj Mahal hi art lam khut thim na mi ho musa na khat zonga hi in 17th century laya chu Mughal emperor Shahjahanin azinu ngaita Taj Mahal het jing nadinga ana sa do hi hich in hi thil kidang ta ta in kimvel na hoji hinjong ahoin amin chi chomdi set kinin Taj Mahal sunga hin indan sung somni leni zen hi ki kha cha den aume tin zonga ki sei na hi ahile ipidinga hi chi indan sung ho chu a kha cha hoding ham asunga hi hindu te pathin te ho ki koya ki kha khum hi atiu thuki thangjong hi adi mong henam ahi lole Taj Mahal hi Shiva temple ki susi a amuna cho hong ki sado hi ki ti ho jong hi di mong henam ti ho hindu le muslim ho ki ka kinil bau tamna za chum chum ho le Taj Mahal akidan na ho inavet khom diu hi Taj Mahal akidan na kit ta khat cha hi le ama hi tulaya ki mang simen ho zalo hila anaki sa a hi wanga akisa do akuna kum zathum le som nga lampi hi det chena ding jing na laya holing but lo hi le ling pi ki ho ti ho chule natural disaster adang dang tampi jong ado jing a hi le chi ho chu iti hi theimo nga chule Taj Mahal ki sa na hi sum izat ki sumanga Taj Mahal hi tu ni chana ipidinga lai ki tu lo ham ti ho do na za chum chum ho hi abona hin sei di hi ama sa penin Taj Mahal ki sa do na foundation ki dan na hi ga veu hite Taj Mahal hi Yamuna vadung pang cha a hi je hin chutia lei ta lo le leinel tam na la a in thupi ta khat hin sa do ding ki ti chu thil ha sama ma jing khat che hi a hin la hi chi Mughal phalaya engineer ho chun hibang leinem le nial tam nala azong hin det chena ding thei ding in Taj Mahal cha hin sim don tuni chanin apang jing na lai na hi Taj Mahal foundation ki sim na hin alei sin ho chu tuikul lien ta ta bangin tampi hi alayon hi chi sunga chun che thang le sung ho hi akoi dim set kin na hi hi chi hin Taj Mahal foundation cho atha sa chale foundation mong pen in ahong ki sa pat na chu iboni le mahagoni ki ti thing ho a hi a hin sim kin hi hi chi thing ho hi ipidinga ki mangham itile ama hi tui a ha che chana hi hlo deu ta deu a thi ta banga hong ki khel do the hi Yamuna vadunga kona tui hung do ho chun hi chi thing ho chu olola a hin su kot thei dinga hi ki si ma hi in a hin la tu lang a hin wang Yamuna vadung jong akumin akiem deu ta in hi je chun a foundation a ki mang thing ho chu asuno ding a thom sa hle jeng tai na hi hi je chun 2010 kuma chun Taj Mahal a foundation a hin ake lai neu khat jong anamu do ui ti ane se na hi abanin Taj Mahal ho veleu chun a in pi mong pa ko ma ho lighthouse tabang kisa minarets kiti ho li au min hi hi chi ho ivena a hi le adin dan ho jang pet lawa apam lang kaya ho ga on su ke danun akilang ne hi he chi su hil ji a asim hil ji wa su hi pu in akisim mong a hi in iti ham khana ling pi ke ho na ho ahung umbanga he chi in neu ki sa li ho chu ahung thu kha wa hi le a in pi lang kaya ho thu thalawa apam langa ho thu te dinga ki sima hi chu ta ling pi na sa ta ki ho jeng jong le apam langa thu wa a in pi cha su kha thei him loading tia hi lungel thim ta le hu thim ta anasa do hi abana Taj Mahal via che gamdang mi hi han lang India mi hi jong le mi atam zo hin tua kilut na langa kun ki mu khu amalang hilawa anong lang zo a hi ti hi hedo ji po ne hi aji chu Taj Mahal lut na kot pi mong chu Yamuna vadung lam kaya khu ki sima hi hi je hin tu khang Taj Mahal via ga chi mi ho atam zo en Shahjahanin avet sa anom che dan bangin amu thei ji po ne hi Mughal ho vai hom laya chu Taj Mahal zot na ding lampi le Taj Mahal thun na ding hi Yamuna vadung langkai bo wa hi kichiji ana hi in agam vai hom pa le azin le leng ho chu kung in nei ho a ana chiji wa hi heti Yamuna vadunga kung kinga ana khat ana ki sim chu vadung ahung le che in ana su setain hiya kona chu to akilut na lama hi hung ki khel do kit bo wa hi masanga atila bula chu tua anung lam dana ki koilang kho amalang zo ana hi a hi
abanin Taj Mahal saho hi asa azo bachun sajanin akhunu atan pe kiti thulam lengjong hi nasata in anaki thangin hi ichi thu ki thang chungchang adi mong a hi ti het na ding evidence aum lo je in adi mong a hi akiti thei puina hi historian tampin ata sandan wacho sajanin hichi in anasa hole asunga khut tim thil anabol hozo se hi ahin ho wa akiwa ana thei diu thalo apin hichita bang in thupi hi asa do ki talo diu ti in kinop tuna lekha sign anabol sa e atiwen hi Taj Mahal sa ho se si mi sang som ni zen chun ni khat sunga akhunu ki tanding kiti chu a hi thei ding thil jong a hi puin aji chu am ho chu khat khana hong ki ko a hi le ama salang ho khut aketan he do do wa chu anu kho alam ho chu ana jam mangam thei wa hi tain hichi thu hi rumors mai hin a hi mong e ti proof na ding wang umlo a hi abana kutub minar ho India dinga hichi in neo minarets kiti ho asang pen a hi akiti na hin la kutub minar sangin Taj Mahala in pi koma kisim ho zo ho sang zo kin ne hi aji chu kutub minar ho 72.5 meter a sang a hin Taj Mahal ho 73 meter a sang a hi abanin Taj Mahala indan som nilani kidanna ga velew hen Taj Mahal hin indan som nilani kidang ta aumin hichi indan ho chu aki kha jinge tin thu aki thang hle jingin mi abang chun hichi indan sung ho a hi hindu te pathin le apathin te ho ki koi a hi tin jong aseyo na hi hichi thu hi amuna hong ki than do achun media outlet cha chom hon jong social media la ho ki sanin kinil ki bauna a hin so taw na hi le Archaeological Survey of India ASI hoin The Indian Express te anasai pi na wachun hichi indan som nilani kiti ho hi room mong hilawa corridor sauta akot neya ki simzo a hi tin asai pi na hi hichi kot ho hi akuma ki hongdo lo hi tia ki sei thu ho jong hi adi lo a hi in ASI te sei danin hichi kot ho hi hapta khat a hi lo le haptani don ti ho vel la le hin khat ve ki hongji a asunga ima ho su thing na dinga hi ki hongdo ji a hi ati ben a hi chu chana athil bol dan ho le athilum dan ho asei pi ta wangun mi ho lungyel chu aki khel chum puin hichi kot ki kha ho lim chu ASI 10 a hin thla do diwin angi analayun itabang hamti abe sa diwin angi analayon hi Agra Chief Archaeologist Petalin Indian Today ho koma asaina chun hichi lim ho chuna de wa hi le ASI website a mizo sim mu theidingin aki koi tai tin anapong doi na hi abanin Taj Mahal cement zawlawa akisim nahi ga velew han ahile hi banga thu pi le nasata in len ta khat cement zawlawa iti anaki sa hedem ti hi igel chu ta san aha sama ma ji in hi aji chu cement hi 1824 kuma chu England gama miching ta khat Aspidin kitipahin Vanoya Cement Company masapen Portland Cement kiti chu ahin pat do bo hi ahin la Taj Mahal wang hi 1631 kuma anaki sapan ahitain 1648 kuma chu a in pumpi hi cement zawlawa anaki sajo su ahin tuni chan hin a in mong akun aki alai neu khat sa jong om nai puina hi cement hong kisim do masanga chu hitabang sung le che ki hal ta ho a in song ima ho akisa ding ting le piham asuma theiding special page khat hi anaman jiwa hi Taj Mahal kisim na ding hin hi chi a in su mana mi man na ding ho achun kol chu kang tuile sugar candy kiti ho chale bill fruit kiti theizat khat ho atui ho to khun adang dang ipipiham hi anahal khom wa anasim do hi Taj Mahal hi 1631 kum a anaki sapan a hi in kumsom ni le ni sunglut in anasaon asa ana tong mong hi mi sang som ni vel ana hi ven hi Taj Mahal ki sa na dinga kimang thil ima ho zo se hi phatia hoi sela ki leng chila song mantam ngen kimanga hi a in banga vetlom ta thil ki sim ho khu Italian artist ho akuna anakila sona hin song chunga thilji thim ho Uzbekistana Bukhara akunin anathalaun Marbor chunga thilji thim mi ho chu Irana konin anathala akinun song len ta ahinading bang ta tan do a tan tu thei mihim ho chu Balochistan konin anathala akinun hi ahile 1857 rivor laya chun British hon hi chi Taj Mahal hi ichan hamin anasusiun abang dung ho akona song mantam ki koi ho izan hampi jong analadaon anagumangon hi Taj Mahal a in pi chunga dom pen khu ati labula chu sana a anaki simahin ahinla 19th century bullama chun sumengin ahin hial do kitawen hi Taj Mahal hi a design kun ahin bol ham ti hi a design sim do pen hi akisei thei puin ahinla
miching mithim hota sandanin architects mi somthumle sagivel hi vanoi munchum chuma kona ki gomuwa ahin sim da u ahi atiwen hi 1653 kuma Taj Mahal kisa a akizosu achun ain kisa do na hi apumpi in scroll izan hambo anamanin ahinla tu khanga hin hichitabang hi kisakit ting hile 57.6 billion hovel wang hi luding tina hi Taj Mahal hi igamlat chanin alin che danin akihein iganaya ahile ain hunyau che danin akilang kinzin hi chuzong le Taj Mahal hi nikhat sungin arong live akikhel thein hi jingkal nidan lila hovel le hun ama hi avomin akilangin jingkal nisaso do tilla ho wana asiwa hon ahin khoting le arong ko pink colorin akilang kidzin sunting hole akangin akilang kinin zana lhawa noi hole sana en bangkhun ayang kidzin hi hiche arong ki khelna aji hi tu ni chanain het do lowin thil kidang khanin aum jing tain Taj Mahal hin Yamuna Vadung lam kaya khun kot kisel ku khat zong anein ahin la hichi kot aum hi mi atam zona hepu ne hi akisaidani nichikot hi sazanin adam laya cho Taj Mahal le ama leng in pi zot mat na lampi a anaman ahin ama athi zawa ko na chun anaki kha tai ati ne hi Taj Mahal sa na kimang white marble hichi marble song kang ho hi Rajasthana Makrana kitina akuna kila ahin z le crystal ho ho China akuna kila kida hi lapis lazuli ho Afghanistana kila ahin Carnelian ko Arabia akona kilakina hi hitia chu munchum gamchum chuma kona song mantam zat som ni legi zen hi anakila khoma hichi white marble ho chuto ki hal tha a ain sa na a anaki manga hi chuzong le hichi thil ho zo si agra a hinpu hlung na dinga hin saipi sang khat lam hi anamang kin ne hi ahile Taj Mahal hi Shivaji temple hi tia hindu ten anakle mu chu di mong hinam ti hi anavewete Taj Mahal hi sazanin anasa ahi ti hi mizo sin apoma ata sanchi ahi ahin la theory izan ham kharachun Taj Mahal hi masanga cho Shiva temple tizo mahalaya anakiti ahi ti na sayna hi 1989 kumchun Indian lekha ji mi PN ok kitipachun lekha khat amindingin Taj Mahal the true story kiti anajiin hichi lekha bu achun Taj Mahal hi masanga cho Shiva temple ahi tin claim anabole hi 2000 kumchun hichipachun Supreme Court komin hichi Taj Mahal mun ho hi akhu do wa hichi athu seile acclaim bol na ho hi proof api devin ngi ana ananein ahin la athil thum chu anaki sanpi thapoi ne hi Archaeological Survey of India ho akon kimudanin Taj Mahal hi Shiva temple ahi tinading proof imacha ampuin khangthu sim ho ki sutna konin jong ama hi sazanin anasa ahi ti akichine ati ne hi munchum gamchum chumin jong Taj Mahal tabang bang hi anaki sain China ahin Bangladesh ahin chule Cambodia ti ho gamin jong Taj Mahal lim legong danin anasa ne hi chujong la India gamsung ma a Aurangabad akhun bibi ka makbara kiti khan hi aumin hichihu Mughal Emperor Azam Shah in 17th century ki chai kun lama chu anu Dilras Banu Begum het jing dinga anasa hi It's in zong hi Taj Mahal kilo pidinga kisima hin ahinla achunga dom pen khu aniaw zoin marbora kisima adang se si cho plaster ki manga kisima hi sazanin Taj Mahal dang khat marble song avom ngena kisim hiding ama chen na ding momong khat Yamuna Vadung gala kho sa ding ti anagongi kiti thuki thangjong anawmin hi ahile hi che sa do masanga chen achapa Aurangzeb in song kulin anakhum tai ti in zong akise kin hi ahin la historian hon hichi thu hi akisim thu ahi bovetin kinil na ananeyun hichi Taj Mahal avompa kisim na ding ahitia akise na mun hola ho jong chu tamta ve akhu don khulna anayun ahin la sazanin hichi Taj Mahal avompa sa anading agot na evidence I macha akimudo zo poin hi Taj Mahal amin than na hi akisa do na azile athusim ho akon jong hi ahi dewin sazanin alungsit pen azinu Mumtaz Mahal het jing na dinga anasa do hi Mumtaz Mahal minta hi Arjuman Banu Begum ahin Mumtaz Mahal kiti hi sazanin anasa apia hichi leng in pisunga thilman lupen tina tabanga hi anasim pia hi Mumtaz hi kumsom thumlegit alhina acha asom lali channa ahina chun anathita hi
azi alung sit pen le angai lut pen athi na chun Shahjahan chu alung na ma zengin ahin khu chu ima apang talo di danin akigel neo jing tan hi akona chu hi chi Taj Mahal hi azinu min ki het jing na dinga hi ahin sa do ai hi Shahjahan jinu Mumtaz chu Burhanpura ki bui ahin la hi chi Taj Mahal ahin sa par wachun azinu thilong chu ala in Taj Mahal ki sa na hun lei sunga chun avui tha kin ne hi Taj Mahal sa zo su na ding chun kumsom ni le ni sung alunin hi chi sung si achun azinu thilong chu Taj Mahal hun lei lai sunga hlan khu achun aum jingin ahin la Taj Mahal ahung ki sa zo achun athilong chu Taj Mahal in pi mong adom no ya hun aki koi lu tai ne hi Shahjahan chu emperor ahong hi phat lai chu Mughal empire sunga dinga golden era ahi in ama vai hom na phat sung chu kitu na le cham na in analo in galatol imazong ana ompo in nom ta hin na le agam le go sim tup nan anamang na hi Shahjahan hin thil hitabang in le thil kidang za chum ho sa analam hi athanop na ta kha zong ahi in chuzong le Shahjahan hin hausat na thanei na le litna lalna kiti ho hi ni khat le hong bang thau ding hi ti hi kichen ta ina na he hi ji chun akum khwa den ding thil khat asim do nomin hi ji a chu azinu het jing na ding tago ma hi chi Taj Mahal hi ahin sa do hi tu hin agam bai hom ho zo si zong athigam tawin alengam zong amang tain khangza chum in ahin vai po tain ahin la Taj Mahal wang hi akum asom chanin ading jingin wanoi mi pi het in om jing na lai na hi chukeu chai point tua kona zong kum asom aza chan sunga hi chi Taj Mahal hi jing na lai ding gin cha na hi Taj Mahal chunga thudi le akidan na do na za chum ho iga sai thiwe chan chu hi intin video kina ki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.